والله تماشاوان امروز هم گفتگویی که بکن لسر پیواژوش توی بگشتی او پینگاوا کوپک که جی راگهاندی یا نو دیگل برز صدیق حسن چافدری سیاسی گفتگو آمده هوا کو نوا استودیو میوانی منه ده همان دمیداجی ام نقشه که بین سر اکران او نقشه کو ایرو پک که بناو تفگر راگهاندی ام گفتگو بکن کو کاک حسن جاری تو بخیر به سر چاوان ام بهفرا و زاپی ببینیم پاش امی گفتگو آخو دست پی بکن اول نافچه زاپیه شخوا پکه که راگهاندیه یانجی تفگر هم بیشن ونیا که تازه گوتیه بزاوا ریوبریا تفگر ریوبریا بزاوا ایجا ام دنها بحثا به زاپی بکن پاش امی گفتگو آخو دست پی بکن کانی هم بزانه بین زاب جاری کدریه چما گرینگه تماشاوان امروز بنیرن لور اف زاپ اف جیکو ما خط کشان دیاد ناوا خط زردا نافچه زاپیا اف در باکوری کردستانی اف سینوری کو هم دبینن باکوری کردستانی هما تواهی نافچه زاپ دناوا باشوری کردستانی دایا سینوری و دیگه کدری ل شیلا دزه نهیا شیلا دزه حتی کو دیگه دیر لوکه خطا داویه یا زاپ جدیر لوکو شیلا دزه و دست بدی که حتی سر سینوری باکوری کردستانی نافچه که کو گلک گرینگ بو اگر براستیجی ام دیروکا شر پککی و ارتش ترکیه بینا پیشا و بینا بیرا خو بلکه زیادترین ناو زاپه ما بهیست با بو شرانج برکو گرینگ لاز خوازم گرینگی اوی که ام بزانبن کاکسری کاتبو مبیجا چقاس چما اوقاسی ناو زاپه ده هتا دوباره کردن و اوقاسی گرینگ بو پککی بو ترکیش زاپ لباشوری کردستان یعنی هریما کردستان که ویت سر قضای آمیدیه و دبیت هاوسنوری چله قضای چله سر به هکاریه یعنی لرخه که دال باش هریما کردستانی نو هریما بهدین اندایا و لرخه بو باکوری کردستانی جی که میوانه چله یعنی عشیره منطقه قشوره دبیجنی سر به هریما قشوره زاب منطقه که گله که استراتژیه yani jboy ku hezin şarkerte da bimneva tawawi imkan derfette de hanin çe aliye lojistikiye hem begirin yani dikşel her do herema yani hem bakur hem başuri Kurdistani istifade beke ve hemji aliye asebuna çiyayı da şahı da herimeki geleki asya yani ev hezi ku tedabın hezin ku heriş bekene servi asani nikarin begirin. Yani şerri de diroka şerri pekeki da betaybeti nohata vurda yani nohatu yek nohatu du vurda hatta naha çendin operasyonun leşkiriyen devleta Türkiye serzapet çebune hatta ciyeki hatna le naçar bune şunda bakışın. Ligel gorina doktorina şer pekeki rabur yani gerilla ya bizawa rızgariya bakuriye Kürdistan'ı حتی ل 2018 و اپراسیونین بناوی پنجه پلنگ هاتن دست بکرد حتی نهاجی بردامه بگرانی او هرشانه لسر زاپی بونه لی ارتش ترکا نکاری زاپی کنه اگر وصایا او قاسی گرینگه چما پکه جی وکشیا نابه چه واته که نشان داده او واتاویه که پکه براسی بهندوه بجدیوه مثلا آشتی میزده که دخوازه که کشا کرد لباکوری کردستانی لناو دولت ترکیه در چارچوبی که دموکراسی و آزادی و حقوقی بیت چاره سر کنه بویل و داره پکه خوکشاندیه کشانا اگر هیا مرجع که ترکیه جبه یان او از نکارم بیشم مرزکی که ترکیه یانه برعقلت شگوها ما یعنی چه دبد آلیه تاکتیکی دا یعنی چه قاسی بو پکه گرینگ بو او قاس بو ترکیه گرینگ بو البته yani çünkü zap ehemmiyet zapı gringiya zapı dili badinaya yani aliye stratejiya arazi ve az bijim yani coğrafya ve az bijim eğer zap bkate desti Türkiye yani hakimiyet gerila لمنطقه بادینا از نابجم تواوید چید لگل کی کم دی لگل و حاکمیت و یانجی پیوندی نابینا از نخازم نوع حریما بجم گلک حریم استراتژی گریلا ل باشوری کردستانی لگل باکوری کردستانی جی عالیه سپاه ترکیه به کنترل که عالیه لشکر ترکیه دکاره به کنترل که جبوی چه دبک یعنی زانیاری دست مدانی نه اما چه دبک او
ڕێککەوتنێکی تایبەت ناوبەینە گەریلا یانجی بزاوە ڕزگاریە کورد لە باکووری کوردستانی لەگە دەوڵەتە تورکە هەبە کە زاب بێ شار بێچۆڵکردن چونکەوە چەندی ساڵە سەر زاپێ شار هەیە تورک نەشانە داگیر بکرد ئەو ئیسپاتەوەیەژی و شار دوێ دەرەدا گەهشتە بنبەستێکی یعنی دەوڵەتە تورکە نەکاریە بە هێزە چەکداری گەریلا لێ ئاڵانێ دەربکە و گەریلاژی ئەلبەتە نەکاریە بە هێزە چەک ئارتێشە تورکە لە کوردستانی ڕاماڵە ئەو نیشانەوەیە و شار گەیشتە بنبەستێکی دوێ بنبەستە دخوازن کە پرادیگما ئاشتی دیالۆگ بێتە نیشانەوەیەکێژی و ئیسپاتەوەیەکێژی کۆپەکێکی بڕاستی دەستجە چەکداریە بەردا ئەوە گریدای کۆنژەکتۆر یان گریدای بارودۆخە پەکێکی بڕیارە سیاسی ڕێکخراوەیی دایە کو ئێدی شەر ناکە حتا ئەم دکارن بێژین حقوقیژی لەسەر مەدانێژی وەکشە بەێ مافداریژی یعنی پەکێکە ئێدی دەبێ ئەم هێزێکی چەکدار نینە ئەمە چنە پەکێکە وەکو ڕێکخراوژی خۆ هەڵوەشاندیە لێ چیە وەکو حرەکەتێکی داخوازیە مافێ ملەتی کورد مایە یعنی ئەو ئینسانە هەتا ناژیل چیانن ئەدی ئەو دیمینەوە سەروێ کو پەکێکە بڕیارە نهاییدایە کو ئێدی شەڕی چەکداری لە دژی دەوڵەتە تورکاناکە بڕاستیژی پەکێکە جددیە دوێ ئەوێدا لێ دەبێت و دمەجای سیاسیدا دبواری سیاسیدا و دوباری حقوقیدا دەوڵەتە تورکە پێنگاوە با سەروێ پرسێکی بکە ئەف سێمین پێنگاوە جددیە پەکێکێتی داوێتن پێنگاوە کنگرا دوانزدەی بوو خۆ هەلوەشاندە بوو پێنگاوە دن شاوتاندنا چەکان بوو پێنگاوە دنجی وەکشیانە هێزان دناوە سینوورە و ژەزاپێژی بوو لە بەرەبەر وان سێ پێنگاوێن گرنگ ئێن پەکێکێ تورکیە کیجان پێنگاوەوێت یا ژبلی ئاواکردنا کۆمیسیۆنەکی پێنگاو ناوێتنە یان کورت ئەس بژم دەوڵەتە تورکە پێنگاو ناوێتنە لێ نیاز هەیە نیازێکی عقلی سیاسی ئەس نکارم بێژم عقلی ئستراتیجی دەوڵەتە تورک لێ نیازێکی عقلی سیاسی تورکە هەیە کە پێنگاو باوێژن لێ ئەو پێنگاوانەشی چارچیوە ئەوێ پێنگاوی چییە حیانەها ئاشکران نەکردە یان دەبێن براتیا کورد و تورک بەرێژی کورد و تورک برابوون لێ برایەکی زوڵم برایدیت کرد برایەکی برایدی دکوشت برای ماف نەبوون هەریە خوێنێ بوون برابوون لێ برایە مەزن زوڵم بچوک دکرد ئەوە دەبێت و تورکیا ئێدی ئەو منتالیتە ئەو ذهنیەتی باوێژە برا لەسەر ئەساسی حقوقی هەیە بۆ تۆ لە مەدانە تورکیەیە ئەس دەجارەکردن تۆپەی بین مەدانە پەکێکی بپرسم ji ber ku piştî ku kongrê doanzdeh hate ragihandin û pekekê hate hilweşandin Murat Kereylan gotine got gutiye Tirkiye pêngavekî neavêje ew jî pêngavekê din nikarin bavêjin lê piştî vê gotinê jî pekekî du pêngavên din yên girîng avêt çima pekeke dixwaze ke niyaza xwe a paqij a durist nîşana raya giştiya dunyayê û a navçe û ya Kurdistanê û ya Tirkiye jî bide yani dibe ev pêngavane me avêtin pekekê heta niha çar pêngavê davêt yek kongre pênc pêngav yek kongre xwalweşandnewa du biryara beriya wê jî biryara ragirtina şer a sê biryara sotandina çek a çar kişannewa hêzê xwe li hundirê Tirkiye a pênc kişannewa hêzê xwe li Zapê yani ew kişana pekekê li Zapê bi mena Zapê niye bi mena wê ku ew ê tewawê hêzê xwe li menteqa badîna şunda bikişîne yani ew hemû pekeke dixwaze niyetekî paqij nîşa raya giştî û delata dikabde û yek jî kê dixwaze kê wan pêngavana destê siyasetmedarê Bakurê Kurdistanê û destê Birêz Ebdullah Öcalan û heta destê siyasetmedarê Herêma Kurdistanê jî bihêz biket bo ku ew guşarekî yan jî têrwanînekê bêxne berdem Tirkiye ku dewleta Tirkiye ji pêngav bawêje lê eger dewleta Tirkiye pêngav neavêje hemû tişt dawî ne baş eger wisan be dewleta Tirkiye ji vê yekê zêdetir pêngavên bikiryar li ser erdê neavêje çima ye ku pekekê bike çi pêngaveke din li ber dest niha binêrîna min yanî ku menteqa badîna pekeke çol dike li derwê wê ez pêngavekî dîke ê meydanî ê siyasî ez nabêjim ê meydanî nîne ku bavêje yani kutayî pêtê divê ku wan demên dawiyê da komisyona ku navê xwe kiriye komisyona hawpiştiya birayetî û demokrasî karê xwe bi dawî bîne divê ew
کمیسیون راپورتێکی ئامادە بکە دوێ راپۆرتێدا چارچوێ نەخشە ڕێگەیەکی دەستنیشان بکە و دوێ نەخشە ڕێگایەداژی پێنگاوێن یاسایی لە پەرلەمانە تورکیا بێنە ئاوێتنێ ئەگەر نەکە یعنی پێواژوو 2025 دەست پێکە 26 ئەو شتە دەبێژێت سیاسەت تورکەدا زەڵاڵ بە ئەگەر زەڵاڵ نەبە ئەس بێژم و ئەو پێواژوەی وێ تێکەوە بمبەستی گەلێک سپاس بڕێز سەدیق حەسەن چاودێری سیاسی کۆ تۆ بمەڕەبووی سپاس بۆ سەرکەوتی سەرچاوە